kodwa labadala ingadidwa. Awuyasilethu ngiphatha kabi ngalesigabe baseseke ngomkhathi wakithi. Kuvulwe icala mela ngikelefile kodwa labadala ingadidwa. Uyababona bayahamba bayadala sibakhuluphile ngoba badla kahle. Ngoba bathi isithuthi kusabe amadoda asebenza kanzima. Uyababona bayahamba bayadala sibakhuluphile ngoba badla kahle. Ngoba bathi isithuthi kusabe amadoda asebenza kanzima. Wezinduna izozela kusaka bayakhala juwala babantu yesuyo zabe siyamalalayo lijule likhona. Wezinduna izozela kusaka bayakhala juwala babantu yesuyo zabe siyamalalayo lijule likhona. Hayi futhi bakhala abantu kundawo zonke madoda yesifuyo zabo ezidemalalayo usukungazi ukuthi sithola kuphi madoda. Uyababona bayahamba bayadala sibakhuluphile ngoba badla kahle. Ngoba bathi isithuthi kusabe amadoda asebenza kanzima. Hayi futhi kuzima madoda kulomkhandlo yakithi madoda. Ngalezinto abasezayo laba bantu yena ungathi baseza ngababo. Ngathi isifuyo sidlaleka kanjani into efana nenkomo. Uthola abantu belahlekelwa isifuyo kodwa amabhuti agcwele izinyama, amaplaza agcwele isifuyo ezingalapha olufana nayo madoda. Abelizabe zidula kanye labosembula bamoyisa ukuthi le ndaba liphele kahle mangabahlasana madoda. Woza mzasi wena ayi futhi bakulindile abantu madoda. Bayadala sibakhuluphile ngoba badla kahle. Ngoba bathi isithuthi kusamanye amadoda asebenza kanzi esebenzela bona abantwababo. Uyababona bayahamba bayadala sibakhuluphile ngoba badla kahle. Ngoba bathi isithuthi kusamanye amadoda asebenza kanzi esebenzela bona abantwababo. Kodwa mdala mafiko umthetho uyavuma badala. Hayi futhi utelwa yini umema ukubala kasigabanje udlula bemhleba. Isipindi esimnyama ngoba sihleli kanye lenyongo yazo. Umadaka wazafuza indlu fulela makota ngithi wena wagana uthando.
segole ligola madoda kwamntana mendele mkhukwila ngazi malobolo sathola kanjani madoda leliko lapha emalani mestudio hlelayo anele ufoka Dube ayi futhi bakhala abantu kundawo zonke abantu bakithi senisuke eBedbridge ngaye eGwanda ngaze ngaye eKhesi ngajika ngapha ePhilabhusi ngaze ngangena koBonkayi noBani bayakhala abantu ngezifuyo zabo madoda ayi futhi kwaze kwathi umdala umthuthuma lansi madoda ebakhuza labantu abathothi isibuyo zwana ukuthi wathini la madoda yelani ngomo zabantu la madoda yelani ngomo zabantu lihlale esigangeni lihlaleli ngomo zabantu abantu bayakhala bakhaleli ngomo zabo bajele ayi futhi siyawakhuza madoda laba bantu abayela izifuyo zabantu beqede bengabothwa madoda qoqoda kudala amafingo umthetho uyavuma madala ayi futhi abanye yilabo asebecathe ngamasonto madoda bezenza bona abasontayo kanti hayi mabethayisa lapho bacabanga ukuthi bengatshontsha kuphi izifuyo zabantu madoda ngoba abanye sebeze behlala emzini yalabo abantu abathi omazakhela hayi ukuthi bahlaleleni bahlale khona ukugada izifuyo zalapha kulowo muzi madoda ukuthi zingaphela sebenyamalala ayi futhi abasengazi azofanele ke siphumule madoda ngoba lento abantu bakithi singumthelelo omubi ngoba ubukele ingane zabo zikhuphuka ziyalapha kweleseJohnville lapho esifika khona sigcwalisa abantu uzima sibabamba inkunzi madoda uzibona ukuthi umuntu uyabesukela ekhaya into yakhona madoda ungasahloniphi kodwa sengimusa kuzo zonke induna zesigaba kanye labosebhuku madoda ubala bayingenele le ndaba ngoba salokho sithilo kanjalo sithi laleli bayakhala abantu bakhala ngesifuyo